And into endiyicelayo futhi enye endibona ukuthi like ifuna ndiyikhulumelana. Guys, I know ukuthi abantu ispirit sabo siyavuleka ngebhangela. Senzovala nje ulive. I know ukuthi xa ngabe unxiba ibhangela ispirit sakho siyavuleka, okhokho bakho bayaqala bayakhuluma nawe. Bayakubonisa ukuthi kahle kahle ungubani, usukaphi, uyapi. Kunabantu abanikeziweyo ukuthi lo abe inyanga, abe ngumthandazi, lo abe rishi, lo abe kanje, olanda umcebo mhlambi wamanzi, olanda omnye. Abantu baphiwe ngendlela ezininzi ezahlukahlukeneyo before uthatha istep sokuyothwasa. Bantu bebhangela, ndiyanicela ngicela niqale nifonelise, ngicela niqale ninifowunele before uzothatha istep sokuyohlala emzini uyothwasa. I know ukuthi egroupini anikayimemezeli, ndiyimemezela lapha because of kusenabantu abasazoza bazothatha ibhangela ukuvula ntoni into zabo. Ndicela before niyothwasa emizini nindithinte wherever la uzobe noba kunini la uzobe uyibukela khona le video le. Ndicela nize nindithinte. Ungathatha ibhangela ube sowubona ukuthi unesiphiwo sokuprofeta noma mhlawumbe unesiphiwo sokusiza abantu ukuthi bacebe, wena ube sowusithi hayi kunomuntu eNigeria ozokuthwasisa ukuthi ufike la ufuna ukuya khona. Ndithinde ndungusimba, andikho lana ukuzoba ipopayi. Ndila ukuzosebenza umsebenzi wedlozi, ndila uzosebenza ngabantu, ndila uzosebenza ngabantu, ndila uzosebenza ngemimoya. Cape Town ndinikeze omnye usisibhangela. Kudala ihambe eshayeke, ihambe thwasa. Avele wathatha ibhangela usisi kungalungi ukuthwasa kwakhe. Wathatha ibhangela inhlanhla yabuya. Nangu sisegijima le. Usuka koSwazini, usuka phiphi lo muntu ko KZN, usuka phiphi Eastern Cape yothwasa. Nizothatha into ezirongo. Ibhangela abafethu niba powerful. Ibhangela alifiki nento entsha, it's just wena usuka ungazi. Ibhangela alifiki nento entsha, it's just wena usuka ungazi. Xa ngaba ubona ibhangela mawuba nalo, imali lokhu ingena, ibusiness yakho ilokhu imove, ungumuntu vele onenhlanhla yemali, ivalekile, icinezelekile. Andilwela abantu bafethu ngobuntathelo ngokuskema. Ndilwela abantu ngokweqiniso. Thinda uSimba, fonela uSimba xa sewubona ukuthi wena xa uthandaza izinto ziyenzeka. Fonela uSimba xa sewubona ukuthi izilwane soyakwazi ukuzibona. Ngamandleni nawo awo. Apho nihlala khona isilwana sihlali. Isilwana sihlali. Until mina ndibekwa ku level ukuthi isilwane singahlala mase nisebenza. You understand? Isilwana sihlali la nihlala khona. Sugijima ihambe yothwasa uthi ibhangela selikulwele kangaka la kubonisa inhlanhla yakho. Lo muntu uthwase bafethu kaninzi. KZN, Swazini, Joburg, wazi iSouth Africa yonke. Uzoyibona le video yazazi. Wagijima lo muntu mase niqeda umnikeza ibhangela waye Eastern Cape umuntu wakhona. Yabo? Waye Eastern Cape lo muntu wayothwasa lo. Ofisha idlozi lakhe alifuni ukuthi athwase. Nami ninibona anigaxanga nix bafethu, angeke ubone into nje nasizinyaweni. Akunanto endiyifakile, ndisifakela ibhangela ngoba nithanda. Ndisifakela ibhangela ngoba ndisaza amandlalo. Andithwasanga mina self but into enzenzayo uyazibona. You understand? uNkulunkulu bafethu kusebenza yena